Svaka osoba za odvijanje normalnih životnih funkcija treba energiju koja je pokreće. Ta energija se obezbjeđuje pravilnom ishranom koja sadrži optimalan odnos ugljikohidrata, masti, proteina, vitamina i minerala. Potrebno je kada se govori o prehrani da se zna šta je to strategija pravilne prehrane i ta strategija pravilne prehrane treba u principu da odgovori na nekoliko pitanja krucijalnih koje bi svaki sportaš trebao da zna. To je prije svega kada jesti, koliko jesti i šta jesti i naravno šta raditi u vanrednim situacijama. Svaki individual za sebe. Opet nekome godi jedna stvar, dok ta stvar ne može goditi to drugom sportisti. Međutim, klasične stvari kao morate izbjegavati osnovne stvari. Najveća smrt danas su šećeri, gazirana pića, brza hrana i tako dalje, koje su pogotovo mlađi sportisti ovdje podložni tome. A ishrana je prije svega broj 1 i 2 i 3 samo pripremi od trenažnog procesa pa dalje. A samim tim kako će vaše tijelo postati kroz karijeru određuje se ishranom i kvalitetnim treningom. Mi smo uspjeli u našoj poluklinici da patentiramo jedan model takozvani rešetki ishrane koja podrazumijeva 3 glavna obroka sa 2 međuobroka s nekovima ili užinama. Glavni obroci su doručak, ručak i večera. Za doručak se obično uzimaju žitarice, jaja, dvopek, med, malo masni jogurti i piletina, odnosno namirnice sa malim glukemijskim indeksom. Doručak je jako bitan i on predstavlja 30 do 35% energetskog unosa cjelokupnog tokom dana. Mi znamo da jedan prosječni sportaš, ako uzmemo sa prosječnom visinom i težinom, prilike oko 3800 kalorija dnevno potroši, što je mnogo više nego prosječan čovjek. I on, da bi tu energiju mogao da povrati i da bi uopšte imao tokom svog treninga ili tokom neke utakmice, da ne bi bio pospan, da ne bi umoran, da bi mogao brže da reaguje, da napravi brže fintu i da napravi brži neki dribling. Uvijek je potrebno da ima dovoljno te energije da bi taj potez mogao da napravi. Ishrana se mora sastojati od ugljikohidrata, masti i bjelančevina plus dodaci, minerali i vitamini koji su neophodni za naš organizam. Normalno u toku pripremnog perioda, u predtakmičarskom periodu mi forsiramo ishranu bogatu ugljikohidratima da bi dobili i akumulirali našu energiju da bi mogli što bolje ostvariti rezultate. Cilj svakog nutricionista je da te ugljikohidrate koje unosi u organizam sportaš deponira oblik glikogena u jetri, u mišićima, da bi nogometaš tokom treninga ili utakmice mogao da povuče tu energiju iz glikogena. Onih 15-20 minuta nakon što je potrošio glukozu, njemu treba nova glukoza, da bi obezbijedio novu glukozu vuče iz depoa mišića jetre gdje se glikogen putem procesa fosforilacije prebacuje u glukozu i on koristi tu energiju na pravi način. Pogrešno bi bilo kad bi ti rezerve tog glikogena, odnosno glukoze, bile prazne, onda bi on trebao energiju da vuče iz masti i to onda nije dobro zato što je proces aktivacije energije iz masti u glukozu duži i sporiji i umara sam metabolizam. Svaki sport iziskuje i posebnu kulturu ishrane. Znači, znamo da su potrebe sportista enormno drugačije od potreba običnog čovjeka koji radi svakodnevne aktivnosti. Potrošnja sama na terenu, na treningu je daleko veća i samim tim sportista mora voditi računa o tome šta unosi. Prije svega o količini vode koju dnevno unosi, hidrataciji pa ostalim stvarima. S obzirom da je pogotovo u zadnje vrijeme kvalitet hrane opao i mi znamo da ishrana koju mi kupujemo i genetski modifikovana i sve što nešto više ne odgovara zahtjevima sportista. Tako da sportisti, osim što vodimo zaista računa da to nije nešto masna hrana, da se mora dovoljna količina ugljikohidrata, pogotovo u tenisu, pred dugotrajne mečeve kad treba velika zapremina da izdrži jedan teniski meč koji može trajati 3-4 sata. Posebno vodimo računa o tome kako osim hranom i na druge načine napuniti rezerve za jednog sportistu. Pravilo za ručak je da se upotrebljava što više priloga, a manje mesa uz obilno uzimanje tekućine. Ručak se obično jede 2,5 ili 3 sata prije treninga. Meni nastaje puno vremena prije početka priprema i prije početka samog treninga,
i jako puno ljudi uključeno u taj segment. Od toga da recimo nama trener javi koliko imamo treninga, da čak uključimo i vremenske prilike ili neprilike, da moramo uzeti u obzir i temperaturu i vlažnost. Onda doktori naši šta znam prave dogovor, naravno taj medicinski tim pravi meni. Meni se sastavlja u dogovoru sa doktorom koji prati te ekipe. U ovom slučaju koji sada radimo, vidimo jednu bistru krem čorbu koja je sa svježim povrćem. Kvalitetna je, jako dobra, znači nije prezasićena, previše masnoća. Ne smijemo pretjerivati sa raznim masnoćama, znači masnom hranom, kao što su brza prehrana i tako dalje. Svak zna da je zdravija hrana, domaćna hrana koja se napravi od naturalnih stvari, bez puno ulja, putera, takve stvari, što više bijelog mesa, ribe, to je jako bitno. Isto morate znati kad se treba šta jest, nekad se malo manje treba jest, prije takmičenja malo više paste ili riže, takve stvari, ali isto što više povrća, voća i to ti je sve jako bitno da ti tijelo radi kako treba. Naši sportisti jedu dosta voća. Za sportiste svaki dan je bitno da donese određenu količinu povrća i voća. Naravno i crveno meso je jako bitno, ali povrće je tu i voće igra veliku ulogu. Ja mislim da trebaš sve pomalo da se jede. I može i slatkog malo se pojede, to nije nikakav problem, samo da ne jedeš u velike veličine da jedeš, to je najbitnije. Sve pomalo je u redu. Poslije ručka dozvoljen je i laganiji dezert. Dezert je uvijek poželjan tokom ručka i on može da se sastoji od nekih palačinaka sladoleda, uglavnom znači od ovih ugljikohidrata koji su jako dobro probravljivi, koji ne stvaraju nadutost i naprijetost nakon trbušne stjenke, nakon crijeva, nakon obroka. Od deseta isto tako jedu dosta voćnih kolača, znači isključivo na voću i sa sirom. Znači to su ovi neki lagani kolači koji nemaju uopće znači nekog sastava margarina, nekih tih krema vještačkih ili aroma, znači na bazi sve prirode i domaćega. Večera treba biti lako probavljiva i u energetskom pogledu predstavlja pola ručka, no za sportiste su važne i užine. Užine se obično serviraju neposredno nakon treninga i same užine, odnosno broj užina je jednak broj treninga. Ako imamo trening ujutro i popodne, naravno imat ćemo 2 užine. Užine se obično serviraju pola sata, 15 minuta, pola sata poslije treninga. Poslije svakog treninga imamo u kutijama grožice. Generalno treba izbjegavati hamburgere i ove masne obroke, pite, bureke, to sam već napomenuo, zato što je upravo njihov metabolizam varenja 4 do 5 sati i stvara značajan problem jednom sportašu zbog ove probave i zbog probave i nadutosti i usporavanja i metabolizma i stvara umor i pospanost i krv se umjesto da se nalazi u mišićima tokom treninga kada je najpotrebnija, njemu je sva krv u stomaku, onda on je trom i ne može da napravi, rekao sam na početku, dribling, ne može da napravi centaršut, ne može da napravi ono što je on želio. U današnje vrijeme stvarno je moguće da se napravi stvar da svaki pojedinačni sportista može da vidi svoje neke limite, može da načinom ishrane da promijeni, da utiče na sve te stvari i zato kažem, vrlo bitna stvar je da se vodi računa o svemu, a ishrana je ta koja je osnova svega toga. Važno je napomenuti da postoje i vanredne situacije u kojima je bitno ne gubiti kontinuitet u ishrani.